that's where you find me, oh, somewhere over the rainbow. Bluebirds fly, and the dream that you dare to, oh why can't well, I see trees of green and red roses too. I watch them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. Well, I see skies of blue and I see clouds of white and the brightness of day. I like the dark and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people passing by. I see friends shaking hands, singing, how do you do? They really say, I love you. I hear babies cry and I watch them grow. They'll learn much more than we'll know, and I think to myself, what a wonderful world. Someday I wish upon a star, wake up where the clouds are far behind me, where trouble melts like a lemon drops high above the chimney top. That's where you find me, oh, somewhere over the rainbow, way up high. And the dreams that you dare to, why, oh why can't Sí, mira, yo lo primero que hay que hacer es, por ejemplo, tú me dices, viene una chica al consultorio y me dice, mira, se casa mi mejor amiga en 10 días, tengo que entrar en este vestido, que es lo que hablábamos, ¿no? Entonces, para empezar, la mando a comer 5 veces al día. Claro. ¿Ya? O sea, es la mando... un mito que hay que quitarse, ¿no? Que, por ejemplo, evitar el desayuno o la cena. O sea, esas chicas que dicen, no voy a comer porque de ninguna manera, porque no me va a entrar el vestido, es pésimo negocio. Es lo peor. Hay que comer y hay que buscar comer cosas, además, con fibra, porque claro, tienes que deshincharte, que te funcione bien el estómago, ¿no? Porque si estás estreñida y te vas a poner el vestido y 2 días que no se te ha movido el estómago, te sientes pues mal, te sientes hinchada. No. Entonces vamos a incluir cosas nutritivas, vamos a incluir buena fibra, un montón de antioxidantes, vamos a conservar la proteína.